Kırcılan Osman Paşa Вierna любовь Мой Османе Где си bio Gdje si vojsku izgubio Moj Osmane Gdje si bio Gdje si vojsku izgubio Evo mene, đulo mlada, pokraj plevna starog grada, što mi care vojske dade. Sve mi đulo zadim pade Što mi care vojske dade Sve mi đulo zadim pade Ja sam đulom ropstva pao Britku sablju otpasao Pa sad nemam nikog svoga Osim Boga jedinoga Pa sad nemam nikog svoga Osim Boga jedinoga Đulo mlada Preudaj se, meni nikad ne nadaj se Dušman me je zarobio Sa tobom me rastavio Dušman me je zarobio Sa tobom me rastavio
Dok spremam ovaj starinski slatkiš šećerli lokume i dok sijem brašno na ovom starom situ, razmišljam o ovoj pjesmi. Zaplakala šećer Đula. Pitam se da li je slatkiš dobio ime po lijepoj Đuli, koja je paši bila slatka kao šećer, ili je šećer Đula dobila ime baš po ovom slatkišu koji se u ustima topi kao šećer. Kako god, šećeri lokumi su simbol stare sandžačke sofre i nekada su bili neizostavna poslastica uz čaj. Taj jutarnji čejf i muhabet naših majki i očeva, koji su sjedeći na šiljtetu ranom zorom nakon sabah namaza, ispijali taj topli napitak i zaslađivali se komadom trošnog bijelog šećeri lokuma. Šećeri lokume su mijesile naše majke, bike, hale, amidžinice, dajnice, tetke, komšinice i takmičele se čiji će lokumi biti bjelji, prhki i mehkani. Sve su imale umijeće, bile su prave umjetnice, ali je svaka imala neku svoju tajnu. Tajnu za umijeće miješenja i tajnu u kojoj se krila vještina pečenja. Zapravo, one ih nisu pekle, one su ih sušile. Čuvale ih, zavirivale i nadgledale da ne porumene i promijene bijelu boju. Naše majke su šećeri lokume prije pečenja valjale u šećer, po čemu su i dobili ime. Tako uvaljani i pečeni imali su poseban kristalni sjaj i bijelu snježnu ljepotu koja je podsjećala na najčistiji jutarnji snijeg. One su ih spremale i nosile ih bolesniku i porodilji kao ponude. Nosile ih vojniku za ispratnicu u kutiji od cipela, obloženoj pak papirom. Bili su prilog za sunet, prinosili ih musafirima za sjelo, a onako bijele i mirisne, uvijale ih u bošču pa sa darovima upakovane spremale ih svojim snahama da ih nose u rod. Ali tamo gdje od vajkada imaju najveći značaj jeste djevojačka sprema.
U djevojačkoj spremi šećeri lokumi su bili i do dan danas ostali neizostavni dio. Za tu priliku ih je spremala najvještija domaćica u familiji, jer su trebali biti baš lijepi, bijeli kao bijeli labudavi i da se ustima tope ko snježne pahulje. Okićeni najljepšim cvjetovima, prekriveni najčešće srmali boščom, tako mirisni i bijeli, unosili su se u kuću mladoženje prije boščaluka i ostalih darova, prije sanduka i sehara, ćilima i seđada, jer su sa sobom nosili želju da život mladenaca bude sladak, baš kao što je i njihov ukus. Tom prilikom oni su i simbol ljepote domaćinske djevojačke kuće i njenih lijepih agar tabijata i adeta. Nakon toga ljepota djevojačke spreme se danima prepričavala. Istovremeno blagosiljale su se ruke koje napraviše ukusne šećeri lokume.